Mwiroreri wa Maria YouTube channel takunyita ugeni uringi. Happy New Year. By the way tutire tonana mwaka mweru na ndamunyita ugeni mwaka uyu mu expect maundu mega na maundu megututeithia kiithue ta mbeu njede andu anyitu tukumurora na miena yothe. Riu umothe ndina mugeni ndinake ndiwe ndenda kumuintroduce rawe no ukorwo muwe wana muigwe bandu na ndenda tuthome kuma kuwe. Karibu sana. Thank you so much Maria. Undu wa mbere ni kwamba kuga thank you so much nondu wa gutu host page ino yaku ya Maria YouTube na nienda kwivoka wa mundu guothe ni abatia na kora ndrai mugi opportunity utonye kuo o like o subscribe no tige comment wana gutiga comment wana isoso something good ni Maria mbita kwa Pastor Alice kana wanja wana muni gwa ndwengi mambise kana Alice namu na ni mwendu mwathani ni mufono ku Jesu Kristo ni mwathani ni ankenagia na ni akenetie ngoro yakwa ni ndungataga kuria Embu kanitha wa Abundant Grace Ministries ndunguru wa maguta ma muthuri wakwa the Triumph Missions Church ndungataga ku Embu ni mutarani ni ndagitari riu maundu mau monthe ni mo nie ndutaga no riu umuthi mbukiri at your service madam. Thank you. All right, yes. Umuthi ndiramenya utwivuririte na mwena uriku na ndiramenya nyungu mivuririte na mwena uriku uguo ni yesia no gutwira twina muthikiriria na mwiroreri urenda tuthiire ka mwena kariku muthenya wa umuthi tukirikana nwa bindi mwaka urambia baithu mwaka tiko wi mukuru koguo no nginyagia twikare tugitethanagia tu maundu twiganona na ni mbisi tubangirite maundu mega. Yes. Piu. Umuthi ngwenda twaririe micii na management uria micii ibati guikaro na financially tubati guikara kabesa mwena wa kabesa mani na tatiga ngwire Maria miciire mingi I'm telling you here 50% or 60% ithukaga ni kabesa na ndeto cia bedroom na rumu tutirareria ndeto cia bedroom katwambe tutigane nacio itwambe twariria uvoro wa kabesa nundu umuthi ni topic ira watusariria umuthi and it's a very broad topic ni kaundu tutangiaririria ava wana tukanina muthenya mugima tutingivota kuwaririria no ni turenda kuria atiriri mbesa ni mbega kana ti mbega vwit mbesa ni mbega tondu ndungitura muturire utai na mbesa ndungi manage family utai na mbesa wana kanitha ndungi manage ko utai na mbesa but kirikaniro kiugaga that money is the source of all evils andu ni mariga kwa nindu igitumaga mbesa cierwa is the source of all evils ni uria mbesa iga comfort ikoragwa nako mbesa iga contentment ukegusaga nitako wakinyire you know nitako wakinyire so kiviko gigagutonya mbesa na mbesa ikireka kwaga controlled na ikireka kumanenjwa wega wavota gwikora mwiavikaniu lakini muvana tandu wa mundu aturaga gike tondu riu waroria baunja wa mundu aina ngari yake koguo there is no time you drive together waroria nginyagia kitchen mundu kwaratonya kerugira irio ciake because you people you can manage no vote gutonya utumire thitima and because the bills are able to be settled it in a problem koguo kabesa kana mbesa ni itumaga family igia some distance iria yo isoka kurete thina muno when we try to bring it together so mbesa ni ibesaga mundu ga comfort zone ukonaga ruto ni wagire mbesa you don't even mind feelings cia mutumia waku feelings cia muthuri waku you don't care urauga misi nimemjengea nyumba si nimemununulia gari kwani kuna kitu anakosa koguo ni ndui ukiona riu wa mundu ni wambiriria kwivuriria no one cares even if you come at 3 AM uramauria muranegena niki and you have everything ni nini yaiko kwa fridge ni unaona mpesa ni itumaga andu magia ka independence Maria gacokaga kurete thina mwingi muno tondu ru wa mundu ambagia kugia independent mind ukambiriria rugwe siria no kugura plot ciaku no kugura ngari ciaku no gwaka nyomba ciaku so at the end of it all there is no unity of purpose in a marriage that we expect in a marriage no so mpesa ni mpeka muno because there is no marriage ingirani gutaina mpesa no Maria the truth is andu mangirega kumanage mbesa wega mbesa niigutigithukania family nyingi muno mbesa ni igutuma family nyingi ithire kiwendo itigwe provision ni provide rete I give you everything mutumia ni arekira nguo thaka muthuri ni arekira wega ciana nacio ina ngari yacio maina ndereva wacio koguo akona ni swimming marenda kuthie the money is already there so there is no time this family will be together no so tondu ciana igakoragwa ikithie maunduri mao aciari mai maunduri mao wanatwauka nginyagio tuko
twina mundu wa guturugurira ngeti so gukwe bando tutakonana noko tukaramuka kiroko tukauria ya kumbe ulikuja no ndu riwa mundu aina maisha make so that is why it nenauga kwaririo for finances kana kwaririo for mbesa is a very good topic ni undu number 1 ni twauga mbesa ni mpeka na isama mbesa isama by the way we uravota ku meet your bills na rio uravota gutwara ciana ciaku I mean good places you know money is sweet lakini twaremwa ni guicontrol ni twauga they can replace love mbesa ni replace aga wendo mbesa ni itumaga mundu ambirie kuona like I don't need anybody else mbesa ni itumaga atumia maremwe ni kwenyithia no ndu urarigwa atiriri urenyiviria mundu murume wake na wina mbesa nona so ugatura gitumi ya gutwika submissive ru ukonaga muthuri uri ovikitie mutumia wina mbesa no uratendi gukinyirirua tondu this woman cannot be submissive ni ratwika submissive ndu I can pay my bills nona so ukonaga ru mbesa ni ira contribute to downfall ya iviko although directly tutikamenya kana ni cio guti mundu kauga ni mbesa cia uragire kiviko kiu andu makaugaga maybe kaumire nja maybe kamutumia atigire kwathika maybe you understand no guti mundu kamenya at the main cause ya kiviko giki kuthuka ni mbesa no number 2 mbesa ciarekia kuvanduka independence na ka comfort number 2 mbesa ni iretage issues when we come to deliberation ya responsibilities ukonaga riu mutumia ina mbesa na maybe muthuri ndari koguo ukonaga mutumia ara expect to do paying the bills nawe wike maundu ma mucie koguo twina arume maratigirwa ciama mucie kubimbicit not because ati kwina issue ya mwiri tu wa nyomba kana ati kwina issue ya gukorwa mwana uyu ni murwaru kana ni arenda kwaga taken care of ko mutumia uyu ara subject murume to that work ni undu he is not providing no one aya on the other side na rio kwina thuri matwite atumia ongombo because of money tondu muthuri arauka kera mutumia nini ni athukuma and I'm creating all the money uraruta wira wake ka nyumbani so mutumia akina lack voice mutumia lack voice umenye guti undu kauga tondu thia kugamba gukaurwe nyumba na gwikindu giaku waroria gukwacuthiriria ni ukona for sure hakuna kitu iko kwa hiyo nyumba ambayo ni yako so mbesa icio ni itumaga andu matwika prisoner ni iretage thina in terms of distribution of responsibilities ukona kama wira maria turamaruta nundu wa mbesa turamaruta ni undu wa financial status iria ikuo you understand so ukona garuku ya ndo maviketwe ni andu maina mbesa but in real sense andu acio mayukombole they don't enjoy any life mati enjoy kama maisha tondu riu mbesa nicio irago control mbesa nicio urerwa ikarira ngari ugatwarwa banki kuma banki ugasokwa mucie unaona una hata ile time tulira hauna freedom ni wona so mbesa number 3 ni interfere na personal freedom ya mundu tondu wanogo na thiwa na mbere kutugira na mbesa uririkane nwago nginya wanora attract many enemies nwago nginya gia andu aria engi of course umagutwika anti social you understand so mbesa ni iretage kaundu kauka riu nwangu suppress nwangu kinyeririe because I have money I can say what I want na now gogeka because mimi ndio nafanya wishi niene niengo surprise with everything from inner ways to everything when mutumia oyo so when I cough you ugetika you understand so mbesa ni iretage suppression ukonaga kwi andu mekara kiviko ri no kiviko kiu ni kia makinyiriria kiviko mbesa ni itumaga arume matwika suppressed arume magakura mati voice arume guti undu makaria arume guti nothing to urauga na mutumia waku ni kio rivire thitima koguo nginyagia TV no kagake no sa remote na akena mivoria ukithie kugamba kamba urauga umeripia hiyo stima we umeiripia nuona ru muthuri ingi agekunja tondu for sure ni wese the status that he is in now ndangivota ku manage expenses yandwe expenses cia mucie so mbesa ni twauga ni kindu kiega ni tuthukumaina kio every marriage needs hard working people lakini wanatukiuga tutwike hard working tafadhali tutikali replace anything in marriage with the money tiga mbesa ciuke to make our love more tariu umundi ni Valentines na ruwe Valentines ruramenya Maria ingiara maina kabesa ni matwadwe nginya diwani ni matwarirwe Mombasa ni my Masai Mara my Orova ni dango ndinge tutwe gukucuri koguo na tugakorwo turai na mundu wa gututwara we are
we are okay. But what we are saying is muthenya ta wo muthi tono ni Valentine's mbesa ciavota ku determine viko nyingi muno. You understand? Taruko mutumia okuthie arorie Facebook one mutumia opostete one muthuri wake amutwarire angako mawara betwe ni mangiri kadhaa acoke one gichokoleti araguriritwe wakiambia kuria ruko nagurirwe ni ngoma kana ni ndu ikiambikirie. You understand? So mbesa financial status ni tumagirwa ku define ability ya mundu. Ukakora riu wana muthuri ungi mwega wana muthuri ungi ka kiundu kiega ni watuika blackmailed ati nundu akuweza muthenya ta wo muthi tondu ndanavota kuvira na outing maybe ndanavota kuguranira chocolate mbega no kwa matina thie dinner so undu ucio gatuma kiviko kiu kirare. So mbesa tutikaibudhire no kura kwi mundu with very good ideas ni financial status yatakoragwa no kura mutumia waku ai very good ideas no vinya wa mbesa ni gwatari. So if this lady has good ideas why don't you just support her financially? No ona ai kura muthuri waku ai na vinya wa ideas ni aravesa na ideas mpega why don't you just fund him akuria ideas icio? No ona so nu nawe wa fundwa. The other issue Maria na yo yokaga ni wa fund mundu financially wa mufandi financially na kyake na turika na kyake na ngenda yake na gwekarira riu na niwe wa mureisi lakini ni wa banga riu vaumu akinyania wanake riu nwambiriria gugwekarira ete nwambia gugukontrol na ni wora mukiririe. So when your wife erutira kwambararie riria muthuri waku erutira kwambararie wanawe korwa we mundu uyu wa kwivokeka angikorwa nike wa kwambararia agutwara university serious ura graduate ukenauga sio kama wewe nilikuwa nataka kwa nini nungiathiete kwa acio mangia kuthomithire those you think they were okay tondu ni turegwe kuraga na kwingi muno Maria ukaigusa taruthe iza kwivire kura news ire kwi muvorithi urauragire mutumia wake kana girlfriend tondu nike wa muthomithirie. So this has carried on mwere tu nira muthomithia nigetha tuthondeke mucie na nigetha ni mwerebeti tusemania andu airi mararuta wira kumbe nake mwere tu yo interest ciake itia icio. You understand? So let people stop taking advantage of others. Angikora mutumia waku ni wakuigira biashara mutumia waku ni wakurugurira nduka why are you frustrating this woman? Wana no ambiririe nginya kuiga ere tu acio mandiketwe nduka riyo ni wambiririe kuma frustrate. You understand? So wana tutuike very genuine riria mundu etekira go spend pesa na tuwe when someone agrees kutumira mbesa na atue tafadhali ningienda kwivoka twitikire igutwika genuine twitikire igutwika andu evokeku rekei twatwika evokeku nigetha nacio mbesa itikarete kindu twitaga revenge tondu ru Maria undu ucio wingi wa mbesa igakubuthirwa nae mundu kwafiraga bita nima ukagwe tuwe mpita ukegwa tuwe mpita ati uyu ni namuigire wira no munde Valentine wanatini aragurira maua kuna kulera atwara kwina kuria gutwara maua nona umunde Valentine tenia gukurira chocolate. There is a friend of mine urambirire eraga muthuri wake I love you akamwira okay imagine na menyombe na mainyombe mwe ruke viko gia kinya bau kiambiriria kurara ati tondu mbesa ni ironeka tondu you are being provided with everything ningwenda kwira andu tutitonya ke vikori nundu wa financial power tutonya ke vikori nigetha tugie comfort twigwe korugari ka unine oneness nona. So mbesa ni itumaga andu matwika bita riria maria raisi I made you grow no ni warega ku reciprocate wirore na kurutire riu tubuthire mbesa wega na tutie mundu gwothe witikagira ku invest in us mundu gwothe witikagira ku invest in us twitikire tu gutwika very faithful na tu reciprocate na njira iri yagirire undu ucio wingi ni misaririe ya mbesa Maria mbesa tiko cioneka wogu nema na tutithiaga tugaciungania vandu tugaitema no mbesa kairutagirwa wira na ningwenda kuga ngikorwa kwi virtue mendaga ku embrace thiini wa kiviko ni hard work. Hard work is a virtue that we must embrace. Na nindire gwangikena tondu we do not have a profession called housewife. Tutie profession nita wa housewife. Hapana ati mundu wa trainirwe ati ekarage nyomba hakuna mtu kama huyo. Riu ningienda gwiciria atiriri ni manu ukorwe turuta wira physically tukwoni othiete no kiria kiaretwe nyomba nduvote kuramata nduvote kumanage kiria kiaretwe nyomba nundu ru urona gwe atumia maybe for example for most of the times atumia nio twiga kwa nyomba ingi
ringi tukerwa twikarage turere ciana koguo ni waoka ni watigirwa like 10,000 by your husband utigirwa 10,000 by your husband ugiuka kibwae utikindu kigura na gutimbia Idireko. warumiriria ukerwa ngaturinunua ngumu paketi mbiri ngatwagura ngasonda twegwe twanyota kwina riua angatukurire kwi wario kirire ava atwenderia nguo kwi wingi ukirire ava tunagurira ciana iratu riu mbeca ino wana ndanenda kumenya iraigitwe ciake riu mbeca ni ciendaga andu airi mararuta wira mundu wina karuo ga kwetha mbeca tondu marioka kurwota ina ruo rwa kwetha mbeca imuri okubuthira Nima. na mbeca iti discipline kubuthira by the way ugagukorwo taina ruo rwa kuria mbeca icio ciumaga now it happens ugatigagirwa mbeca ukaga kubuthira ura kwagirire so what is going to happen next nake muthuri waku ni agutiga gugutrust Niguo. koguo ukona muthuri arauka na nyanya agauka na itunguru agauka na kila kitu Na no uraguraga. na ni uraguraga mbere niki tondu wewe ukipewa 500 uramba kuthii ugeka window shopping weka window shopping ugacoka ugeka impulse buying indo iria wona ugeka window shopping uragura na mutaraya bangano so mbeca ni ciendaga discipline na mbeca ni ciendaga mundu wanaicaria akamenya gucaria mbeca kwiruo nona so wona twatigwa muci twi aramati ya mbeca iria twatigirwa tutitwike faithful tutietikire gutwika faithful na nundu twatwika faithful nake mundu ura nake ora twivokera mbeca ni akuthi na mbere agitwivokagira mbeca icio you understand aya undu ucio wingi mbeca ni ciendaga commitment mbeca itiendaga kuigwa wogu itai na wira nundu mbeca cia igwa itai na wira ni ingicaga wira ni uraidi muno kuva mbeca wira koguo ni weka muthuri yao kana mbeca nyomba akauga mbeca ino nakunengera ni cia visi you commit that money mbeca ino nakunengera ni cia shopping mutumia kuranika baba muthuri mbeca akamwira mbeca ino nakunengera ni cia gutwithia kaua nona so ndugauke na mbeca tu ukenaiga kunyomba ukena imagine muothe mwina grace ya gwikara na mbia kwi andu matekara na mbia nyomba imwe one of them has to be inside the other koguo riu nwanginya wikare ugikomitaga mbeca tondu riu ni wikora mundu no mutigire mbeca nduna mwira ni ciake so what is going to happen sinichukue 1000 sinichukue 500 no menye kuruta tiku gucokia so at the end of it urugekora murai na milioni imwe bangi no rugu tina mbeca mukarika kwa ni ata turekire nacio within 1 month na tutina mbeca kubuthira mbeca kwi murio so always commit your money mbeca na responsibility cia mbeca ciaku gatiriri ino mbeca turacaria mweri uyu ni cia kugura ploti ino mbeca turacaria mweri uyu ni cia kuriva school fees nona but now if we don't commit money tungirega kuva responsibility mbeca icio tugacaragia mbeca na tutikona tugacaragia mbeca na tutikona umithio wacio tondu riu ciukire ni itonyirwe marimari mengi mbeca cia VC ni igurire ng'ombe irio mbeca cia VC ni ithiire kuona mami arwara koguo there is no way guti progress tukona ya mbeca icio koguo it is important riria turathukuma tukathukumaga twina agenda thukuma wina agenda atiriri mbeca ino ni racaria tondu ni naicaria nani nirenda gwika 1 2 3 mundu gwothe ufocusaga na mbeca ciake ni wonaga matunda ma wira wake no mundu gwothe wetagirira nginya mbeca ciuke ati niria akaibangira my friend ugekoranga ni ugire wicokerie ngatho koguo ni wana arata nurenda kumonia no thukumaga wana ai tiga ciana imenye nina ni mwandike so within course of time murai na ngiri 500 mukubangagira no ngiri kana cia thie luxury riu mugacoka kurania aja na tulikuwa tumeona kaproti ka 550 riu na wanani riu tire muratiganitie 50 riu mutikanitie kana ria 50 tondu riu igana ni rithiire in other things so it is always important kuva mbeca commitment make sure ni watariria mbeca ino narete nyomba ni cia 1 2 3 ino na gutigira for you can do this with whatever you want no ino mutikavutie tondu nicio tukariva nacio school fees ya next term no wana so warega gucommit mbeca ciaku even you yourself wanawe we mundu wakorwo kathukumaga magota na kioneki kia mbia ciaku ugekora at the end of it all no buthire mbeca nae na guti undu weka mweri ugiuka kuthira ringi wana wina mathiri tondu wana irio rai nacio
you did wanatuna menya wanatuna ibuthire nothing guti undu wekire no lakini ukirikia kuthiria mweri mathire mengi vite urarigwa atire ni warivirwo musara ni gutiko wairwe no tondu ndwai mbesa watwarire ku just because you are not able to limit yourself ndurabota kwirimi tondu niki you've not committed yourself koguo ningienda kuga atiriri ni wega mbesa twaicaria tutikacarie mbesa cia guka gutwanangira muturire tutigacarie mbesa cia guka kuthiria wendo tucarie mbesa cia guka gwikira wendo murio tarugo mundi ni Valentine sacrifice kabesa kanini gurira mwendwa waku wa mugurire ga chocolate bona kwani wapondi karaka 50 it means a lot nawe wareterwa you wari ukani appreciate wareterwa ga chocolate ka ukani appreciate utige kuonia muthuri waku mbisa hii Facebook ati wewe unaniletea ka chocolate unaona vile watu ambao ni wanaume kile wanaletea mabibi zao like that so it is important Maria tuvote kwi budgetera na tonimbe se wina gikombe tutige twambe twikirie twambe tukunde mai mwiroreri tugicoka mwiroreri wakwa we mwega ndoka kurehere skiza kodia kiriro na rwimbo ruru ni rumagiriria ngoro nyingi na thengio ni tondu uguo mukoretwo mukirwinyitirira skiza kodia rwimbo ruru ukuoya thimu yaku uthie SMS-ini kana message-ini uandikiritwa skiza uandike 7633572 7633572 weko guo ni ukoro undathimite muno na ukoro ni supportete muno asanteni sana mwiroreri karibu tena tuma breaki riu ni twathoma commitment ya mbesa na twakirwo mbesa uri ibati gukorwo meciini riu twenda kwimenya kuria atiriri kiuria kiria tunakio thaici muciini ni tubati gukorwo na budget ya kubangira kira tubati gukorwo tukibuthira kana cioka tukabanga ni mandari tukabangira bau ana wa mundu ageka na cio ria kwenda tatika ngwire Maria ru undu ria very dangerous thiini wa kiviko kiviko kionde ki time budget ni kireta thina mwingi muno ni undu gwa mundu athukumaga mbesa ciake wina mibango hakuna mtu ana mipango ya pesa yake Maria ndugese gukabenwa ni mundu ati kwi mundu uthukumaga niguo akenie mundu uria wingi tuthukumaga twina our intentions na wa mundu maybe akona mbesa ni cia wa muthenya cia andu wa boda boda kana andu wa nduka kana andu wa matatu akora ni cia the end of the week ta cia andu wa munjengo ikora ni cia mwiso wa mweri andu aria makorogo mandikitwo mwiso wa mweri mbesa icio wa mundu akithukuma guti mundu tendete kuigwa rugari wa mbesa ciake so the best way ya ku resolve issues cia finances thiini wa kiviko ni gu come up na budget koguo mukina menya atiriri twina mwiritu wa nyomba aliva kwa 3,000 twina house rent ya 10,000 twina mwana turagurira diapers abuthagira diapers cia 2,000 wa mweri twina mwana turagurira irio abati kuria matunda ma 1,000 per month abati kunyua curu wa 500 per month yani budget yo yonte ikarirwe nthi twina mundu uraturimira gicagi ni turatwirwa kaua you understand so budget yetu this month ni 1,000 that is our budget tukaukaru on the drawing board muthuri no kura nikio tukumaga mbesa nyingi ukira mutumia so ni agucommit like 60% na ake mutumia arute 40% no ni ngwenda kuga atiriri Maria slogan ire ya kuga mbesa cia mutumia ni cia mutumia na mbesa cia muthuri ni cietu is a selfish and self-centered slogan ni kukinyiriria mundu tondu tugitonya kiviko ri Maria guti mundu tonyaga kiviko ri agatethwe
Hakuna mtu uingia kwa ndoa ukiwa kwa kionje. Yani wokoragwe kuria kunyua nguo everything. Ili kurudi njwere ciaku we no ranegania muthuri waku areka gukuva mbeca cia gwikatia cia kuthie kuthondekwa na bende okay ndanagwitia mbeca cia kwenjwa even if it is that shillings no ndanagwitia mbeca icio cia kwenjwa so ungekegwa kivikori mutumia ambia kuga pesa yangu ni yangu kiu kiviko kirorerie vanene mwathaka ni gikuthie na nikithie nundu wa very small thing kwiga story nguthomaga umundi nguthomaga WhatsApp na ni nthomaga ngonaga kwi muthuri wakinyire vandu akinoga akachoka no provide guti mundu wa kumutethia. I mean it became a lot. Muthuri yake nauga riu mimi sitaweza akiuma akithie muthuri ucio kuma kuthie athire ati akinekara somewhere being alone. Akinauga riu ndarenda gukia ciana ndarenda gukia mutumia no uri arenda kwamba kwi build ringi nuona so guti mundu utanogaga ni mawira mama. So when you are in marriage etikira gutwika mundu faithful etikira gutwika mundu wina ntha tika kwenda gukorwa budget ni twathondeka ya 100 lakini wewe urenda budget yekuwe ni mundu uyu ni mundu umwe. Let me tell you something that you've not invested for you don't value. Kindu kionde utarutirite wake ndukivaliwaga wana ndutindaga gwiciria nikiabata. You understand? Nikitubiwe gusaga andu amwe after divorce ni mambiriria gutengatengerania ni wambiriria gutengeria muthuri athomithie ciana ni wambiriria gutengeria mutumia ngeke atia. It is because when you evaluate kiviko kiu tondu to some extent no kura ndwake investirite koguo budget ni twamithondeka na twauga atiriri we no ruta 70,000 nake mutumia arute 30,000 angikorwo ni kemena tuvesa tunini kana mutumia ni aruta 70,000 na muthuri arute 30,000 because that is uguni gukuvana na riri ni ngwenda kuga na ni ngwenda ava mbitikiria I cancel andu ara maratonya kivikori ni ngwenda kuga angikorwo ni wese we issues cia finances uvikie mundu wikirathi giaku financially. Okay. Angikorwo ni wese you know how to intimidate vikia mundu wena kirathi giaku financially tondu wavikia mundu wente yaku financially kiviko kiu no agikwaga interfere with tondu ukambiriria kuona ta kwa iwe a waste of time ukambiriria kuona mundu kwarangua wana ukambiriria kuona kwa nini natoa pesa mingi kuliko yeye. You understand? So why we come up with a budget nundu wa riri Maria ni undu riu nini na thukuma ngiri ciakwa 20 na ke muthuri ni wa thukuma ngiri ciake 30 uririkane kwe bendi akamiti arata ake Maria umenye we mwete ciathi ni atumia na tondu we mwete ciathi ni atumia tiko gatindega kwe muthuri wa gukimwira tamba ngiri ngacukumenyi nwangania. So what you are going to do with this budget ya ngiri 20 no gwetigariria ciaku ngiri 5 wetigariria nike because you also have your personal issues na tutigatonye kivikore na kaundu gaka nikenda ukura kai na arume muno na arume please forgive me for this but let us handle it. Akwe arume makoragwa mageciria atumia mati personal things. Thank you. Mati personal things mati personal things liwe angekorwo thukuma ngiri 20 niraciendaba yani nitako mutumia oyo ata umaga kivwae wira agakunda kaua kana agakunda gasai yani she's not supposed to use her money in any way. Riri kana kiviko ni kia andu agima kiviko tigia ciana twacemanirie tu andu agima na tondu twacemanirie tu andu agima guti mundu utai na maisha make guti mundu utarenda kuthi ku hang around with your friends. You don't hang around at necessarily we mwaga we waganure hapana no thi ku hang around with your friends no thi ku catch up with your old friends na natiko gatinda goke gurirwa sai teko gatinda ko gitojwa mikawo gurirwe nguku na no thukumaga no tondu athuri rimwe makwa mageciria atumia matima wira mao. Please let us understand uti mundu thukumaga utai maundu make personal mundu no urenda wana kuthie for makeups no urenda kuthie nguo ciake ni wona ni cia kura I need a restocking no wana na tutu tumaundu turia gatinda gakiuga. So mundu no urabatara ngikora na thukuma ngiri 20 ngiri 5 ni agwetigariria ugutiga kumbudgetera mutumia uyu ngiri 20 budgetera ngiri 15 cia mutumia uyu again something else rubu by budget uria mundu waku atiriri mweri uyu we did you have any personal commitment nuona tondu no korwa nyina ni murwaru na nikio reretwe nikio ka liver scan unaona so ruto ndo reretwe nikio ka liver scan ye na wombanchetere ngiri ciake 50 cionde nyina ni atwaro thibitari na ndui. So it is important mweri ugiuka kuthira murie o papa seti atia mweri uyu besides ira turetage bamwe tondu icio cia family ni automatic ni twarete ngiri 10 ni twarete ngiri 20 ni twarete ngiri 100 but now no ndo icio ni twarete na we urai na muvango wingi nduga
ukage ku introduce kugura ploti ati ni wathiuruka na kuni wona ploti ya raithi woke na ukana musene waku ati ninajua unabakishanga 20,000 leta tuende tukambuku plot aja uti mundu utaina budget yake. So if you want to interfere with anybody's budget no anginyagio consult umuria atirire ne mbese ni warutire mbesa cia family you gave me 20,000 you gave me 30,000 no ni ngwenda gukuria atirire no soke muvuko ringi uga chipini na ngiri cienge ithano. You understand? No tika kwenda gukomandira mundu mbesa ciake. Again women we have that problem. Atumia ni twendaga kuona mbesa cia muthuri cionthe uria cia buthika. Nuona ukona gariu ni turenda kwani si alilipo 4,000 mjengo Saturday kwani hii ni shopping ya 4,000 tika kumbanjetera 4,000 tondo wanake akali kwa yosuru uria manyunya gathainya akali kwa gairio cio tuko na maria kana thire koguo angikorwa ni waria mani mariva kwa ngirinya ni enukia ngiri 3 nuona tondo ngiri ni yakuria na kunyua no kurwana kama ma contribute nagira kuriva nyomba no wa uramba njeti 4,000 wariga nwana no kurava ria thia gutuma ni ariva kafea. Unaona, so tutige ise of business thini wake viko. Let us be real. Angikorwa ni mbesa tondu mbesa ni iria tagethina muno tiga kwenda ati gwiciria mundu uyu rathiete kuthukuma ratho arathia kuthukuma nigwa muthukumire. Apana, you are not the first agenda. The first agenda is his personal things. Agenda cia mbere ni cia mutumia ucio ni arenda kwigurira kaguo kega ndakathiega wira andu makimuroragie makiriga gukoma ndarega kuga onake we no mariva gwa lakini akatera tondu eyumirie nguo cia vire ni riua maria cia thararire andu ana mariga kwa mwanthani uyu ni wa mwalimu uyu ni wa ndagitari uyu ni wa so and so no so tukiuka by budget tafadhali angikorwa no urenda mundu wa chip in kaundu kenge gatara budget ire it is important you make it an agenda make it when they are ready kaundu kau kenge ka budget ni development cia musi development cia musi tikasieka kwa throughout. You don't build throughout. You don't buy plots throughout. Wanankadi ndegura kwa throughout. No wana kugugwe project iri andu mera nagatirire ni tukagura nkari December. Na ni tugura ya family. Kana muthuri no kakauga atirire ni December ni renda ukagura ngari. Koguo mweri uyu ni ngunyivanyivia my giving tondu ni renda gusave ngiri 5. Nigetha ngikinyia December ngoro na mbeca cia gwikatia cia kugura ngari. No menye ni nga top up na loan. Koguo ni ngatina gwa wa mweri ngiri 5. Riu icio 3 wana cio ciongere barba budget ire. Wakona mbeca na ngiri 20 ongerera 3 cia gutinwa loan. Koguo igakoragwa ngiri 23. No na thini wa project cia ke family wakona ni twakinyia ba project cia family ni wega twikare ndi na tuive time. Project cia family te cia kurugirira project cia family te cia gwiciria you can do them tomorrow. Project cia family ni irenda kuvewa time tugi atirire igikinyagia June ni renda tukorwo tu savete undu tungivota kugura ploti nuona ru mundu no avota ku budget kiri yake nigetha korwo kwi mundu ukavoswa guosa loan ni agakorwa psychologically prepared no te kuramukia mundu kiroko nataka wende unichukulie loan nataka kununua shamba you know please don't be that selfish don't harass anyone in marriage so ningivoka atirire project cia ke family na let me tell you this one law kwe wathomo ravitukagua ati andu magasheaga kiria mundu aunite individual one muonere wakwa ote muonere wa bunjia onde ote muonere wa tarani onde ni Maria kiria mundu arutirite mbesa nikiandikwe nake let us stop being selfish angikorwa muthuri nike wathio saroni na agura ploti urenda gwikirwa voniki. You understand angikorwa mutumia nike wosaroni athia gura ngari muthuri arenda gwikirwa voniki. Okay tika siumane na mutumia. You understand tika mutumia ni atirire for the purpose of the future. You understand tiga mbekire muthuri wakwa nake muthuri oni ate for the purpose of the future tiga ne involve mutumia wakwa no te atirire when wora mwira konda korwa mutumia waku urenda you know don't force issues angikorwa mundu ni wabangeke kaundu tiga kiundu kiu gia ko involve kiume wanake na theine tondu akigura plot iyo he knew why he was buying it akigura ngari iyo no uramenya ni ndwikira no korwa aramenya ngakuaga ndu guku na mutumia wakwa gatindaga kinegena koguo sitaki pesa yake tondu nirenda gukuanaga na ngari ino uria ningienda. You understand? So when we come to family projects ni wega ivesa gwe long time commitment mukerana tete gustokira tugugu wa mukiambia gwika maundu undu ucio wenge ni atirire
after mwagia mbeca cienyu na ni mwabuthira ni mweka commitment na ni watigaria ciaku nawe ndugatuike very selfish kubuthagira icio watigaria muvuko kubuthira mundu uria wingi nae ni watigariria tubeca riu ni ugauka nginya thaa kenda cia utuku to ni watigaririe cia kunyua ni wona tondu riwe wina kabeca gaku na riu ni wa budgetire na ni wa matikire kia riwe na ndugwatagwa wakinya nyomba you are always on phone tondu wi murivu wifi so ni nini munaniuliza me I'm enjoying my sinimewashughulikia riu tutige kwenda gutumira the remaining balance anakwa ni twauga it is for you to use uri orenda na riu tutikabuthire like turauga ni turenda kwiriviriria ni ta turenda kwigwithia mundu ruo ni ta turenda gutuma mundu you need to feel inferior no na so angikorwa nene wetigariria mutumia na ni wauga no kuthi gukunda gikombe gia sai don't just let so much wikarage na kunja nginya thaa 3 muthuri akuvurira thimu kamuria kwani ujuangi na kuanga na marafiki wa kunywa chai no once in a while is okay but nitie gutwika kamenyeri tondu ruwe na mbeca ciaku mugura vurira thimu kauga kwani kuna kitu nimekuomba I mean, let us not be rude because of money. No one, to rudeness yeo, netoma mundu yu wengi wanake change attitude. Na rutu asenje tuende attitude die, what is going to happen? Gike vikoko gikuthira. Na nikithira tutigeciana ikenyaga rukaga. Nikithira tutigeciana ikithinikaga. So let irathimo cia mwathani, tondu mbeca ni kirathimo kimwe kia mwathani. Itigatume kiviko gietu kithira sama. Itigatume kiviko gietu kithira kaundu kau ka desire. I want to go back home and see my wife. Nienda gucoka ngone my husband leke mbesa itikali place mutumia waku mbesa itikali place muthuri waku no tutei wira na kio nigetha tugie mbesa tondu kiviko kina mbesa na wendo wa maria kimurio maria kisama kiviko kina kabesa na kina wendo kiviko kiu kwe undu kifuruaga you understand so tusarie mbesa na kio tuthukume na kio tubuthire mbesa cietu vau wengi giaririo for wa mbesa nienda kwa rio for wa ku invest in children Maria, we have a great problem. Ona kwa nembese muthenyoma tukariria parenting. But we have a problem na ndwaria ngagia turathimite na tupesa tunini tungivota ku excite ciana. Yes. Ni turathukia ciana. Because Maria, let me ask you. Sukuru ni ravesa na gia kura na gia kunywa. Teguo sukuru no kura yendagia ngumu ntheri kana sonda. Ngiria mbesa cia kuva mwana pocket money ngiri 5 wava mwana ciake icio ni nyingi na no guka mid term nuona koguo mwana cia thi cukuru like 5 weeks teguo wa mubangiri icio koguo nitako wa wiki abatie kubuthira ngiri mwana ucio athie cukuru akiambiriria kwandikana nifurie nguo nifuri nuona mwana ucio ni wagia ka direction ga kugura tutawa twa kurevia no tondwa ina mbesa excess no uramenya wega not during our times na tiko turauga turere ciana bwana ni ciana cia kwa ndire rakaguo during our time wa mbesa gwegana ucoke no kabewa ringiri ya tigiti uguo wakinyie binda ria kwinuka so wanatwe when we are living ndinauga tu suppress ciana cietu muno angekorwa ngai ni aturathimite tika ciana cietu wanacio ciigwe we are blessed but then let us not kuharibu watoto in the name of ndirenda ciana ciakwa ikuri ora na kurire nuona so riu umathukie mwana ucio yani wanandaga eciria ucio mwana ni akurece aciari nio mabati go provide mwana ucio akagurana akuretere mundu mukabau mwana ucio akathoma na ndagacaria wira ni atinda gucaria wira wake and the mother is a provider and the father is a provider nuona so mbesa tutikaibuthire kuthukia ciana tutikaibuthire kundekeza muno ni you know ni turenda megwe wega I have no problem ni turenda mathie swimming ni turenda meke maundu mama monde but then wanatugika goguo let us invest in children in terms of discipline leke tuambe tumbi ciana na discipline tugikama buildera maundu kaundu kau kenge ni kariri ni turenda gutigira ciana utonga wana kirikano kiuga muciari mwega ni uri okagia kindu gia gutigira ciana that is not a problem no riri ciana inora gurira migunda eka icio cionthe ciana inora kira manyomba magukomborithia mau monthe have you trained them how to take over nuona manyomba ni mese maina manyomba Karen maina manyomba Embu maina manyomba Meru you know they have lands everywhere na ni mese kuri otonga wethe na nyinori but we mu matrain guga take over kana nyomba ino ukirikia gutuika gutu makakura mendetie cionthe makakura mariganiritwe ni cio cionthe so money for finances in parenting is a key factor ni mamwina mbesa ni mamwina ngari dano no muthenyo mutie komitage mukathie sa family mukathie na ngari ino nigetha mugie family
family talk nigetha wana mulan so endi so mundisi yake so endi so aongei kogo para mukuthi gwikara nthi no kumuri na umekuja umenyamaza sana kwani uko na issue no ruange korwo wa mundu areka maundu make tukagia kabinda kariko ga kuthikiriria ciana tukagia kabinda kariko ga kuthikiriria mutumia tukagia kabinda kariko ga kuthikiriria muthuri no kurwa kwi maundu maramuva stress no kurwa kwi maundu maramuva depression lakini tondu rutwikaga maundu wa mundu tondu we are able to finance everyone no to finance ciana ngari yao no to finance muthuri ngari yake no to finance mutumia ngari yake but let me ask you tukagia kabinda ri ka family gathering tugekara ndiri tuthikaniririe ciana ige express ri twatigira ciana house girls tone turavota kuriva iri twa nyomba ciana ino ige express ri when will these children express themselves kogo tutikabuthire mbesa cia kwenda gwitwa riu responsibility ni twaikuithia andu engi and we don't want to take our responsibility let us please remember tunaina mbesa parenting is key tunaina mbesa no vati board na ciana ciaku tunaina mbesa no vati ugie time na kuthikiriria mutumia waku no kura gwika undu arathie through that cannot be solved by money no kura gwika thina karamuthenia na mbesa itingi bota uka correct no kura gwika undu gira wirari na money cannot correct that no kuma muthuri waku there is a challenge he is going through na mbesa itingi bota ku correct that challenge so ningenda kuga atiriri mbesa ni mpeka na tuithukume ina kio I will repeat that a million times lakini mbesa sioke to control tondu twini tuturaisaria not money controlling us mbesa ni tutuisaragia so it is us to tell the money what to do and mbesa ndukavituka muvakoyo we wa kinyaba ugacoka you understand so ni wega in terms of financing tuvote kwe discipline tuvote kwe committee na tutikoneta kombesa ikira kitu kwe maundu marenda kuthikirirwa kwe maundu marenda kwaririrwa kwe maundu marenda company that warmth no tikuragia mutumia ni nini yauna tikuragia muthuri si uko na kila kitu si wende uko umkaongea na wanaume no kura muthuri uniendaga muikare na no wana so if time mbesa nitige ku replace time ile obati ukora na family yaku family yaku don't just assume ni mapere mbesa mathi makathake mithako so they are okay ni tutinda tukinganganira ndui apana ngai aro tutethia that we are able to manage money and manage money very wisely no tukirikiriria ni ta mutungatiri ndingiaga kwira ndu waka kwivokekana kuruta nyombari ya ngai ciaku nacio ni kuriwa muno ni kugia memenyi kogo finances ngai ni aturathimaga no tonga nigetha turugamie wira wake so those of us who go to church twika kirathimo thini wa kanitha ucio tiga kanitha ubane tawe you understand nigetha gukwe bandu Jesu akinyiria akiuga ati isoni cia riera ri i nyomba no muru wa mundu dai bandu angikara riu angikorwa ngai ni akurathimite in one way or another itikira gukorwa your finances ni irafirwa in the society even in the community touch lives thomithia kana kaiba ubakuve feed a family that is near you eka kaundu na mbesa icio no kona whatever you give out will come back to you so otherwise Maria ni mukenu na ni mwega na nireciria nwanirona ore metho maku marambira makambira now can you keep quiet maitho ni Maria na thank you muno mwirore ni gutwarana na ithuĩ twambanĩrĩirie o wega na twakinyaga turumo ka show no ino te ya muthia tukuthio tukithomaga maundu maingi tubatie guikara atia tucoke tumenye atiriri tugisupportanaga next time yo tukarireria tusupportanaga ugacoka ukanja kuona ukanja kuga mundu ngiara kuona ona no akindera riu ite Maria uria ni Maria ungi no kaire utari kindu ndagutamburaga the same case kwa muthuri sure ni tukaenda kumenya maundu acio tukimenye na mwasi tukahando atia when time comes thank you muno please subscribe like share no comment tukuthoma comment ciaku na tukugeria uria wothe tukubota gukinyira na tuthina mbere na gukuthomithia makiria thank you